همدیاران عزیز 12 ایولی سال 2024 یک نوارچه از نشانه‌های انگورهای حولی با شما پرتم معرفی کنم چه انگورها است و در کدام درجه می باشد. این انگوری که میبینید کشمیش است، کشمیشی ویلیس پخته ایستاده است. بامزه ترین کشمیش است، یک از بامزه ترین ها است. این نهایت شیرین و مزه نو تکرار دارد. خوشهایش رو بینید، یک خوشش یک ستیر می شود. باز من این نهال رو 50% زیادتر 70% رو کنده پرتفته بودم. مانا پخته رسیده ایستاده است. مانا ما از اینجا چشیدم به نهایت با مزه. بسم الله الرحمن الرحیم. مانا این به نهایت با مزه. انگور خوریدم خیلی خورید. راحت کنید. این بود کشمیشی ویلیس. اینش کشمیشی نامداری اواتار. مانا این سیاه شده ایستاده است لیکن ولی تروش ولی شیرینیش با یکونی ماه 2 ماه دیگه است که این نقص پزد. تو نقص پختنش خیلی خیلی وقت است. این بینید خیلی دراز شدگی علاقه خوشهایش کلان میوهش دراز شدگی چین قطعی و گرد علاقه شدگی. انا این خیلی بینید خیلی بسیار بستگی. این اواتار میگذاریم. این کشمیشی محلی خودمون شیرین با مزه است که سیاه. اینش افسانه. و انواع سبزش چلیککی سورتی به نهایت نغزی نوعی اعلوی توجیکی دراز می شود ولی نپخته است. میگذاریم با نوعی اسکندری کشمیشی به نام من. اینا بینید چه میبندد، بسیار میبندد. من همین کشمیش هستن، همین دراز خیلی پزد. من نشون میتیم این همین اواتر سفیدش گویم میشود. همینه نیهول ها با فروش برآورده میشد امسال پیوندی اما 100 دانه دیگر ندارم و این بسیار میبسته است. بینید خیلی بسیار بستگی. سالی گذشته خنک زدگی بود، امسال کم جان پیدا کرده. نهایت بسیار بسته است. نمیدید کشمیشی نوعی اسکندری. این حسینی خودمان است. حسینی چلیک حسینی کوتاه میشد. این دراز است. حسینی دراز گویم، چلیکا گویم، خیلی چلیکا که محلی گویم ده ها. من این بسیار بستگی. بینید این هم نونی گرم قطعی میخورید یک راحت جان. این بینید چه بسیار بستگی. سر یگانتش درد ندارد چون که من سری وقت دارو میزنم. نه جیل میزند، نه شور میزند، نه شیره میزند، نه یگان چی. و همین تاک رو دوامش پیوند کردگیم اواتر می باشد. حاضر میبینیم. انا بیدیم یک تاش رو من کنم ها. یک تاش رو کنم. انا این اواتر است. علاقه بینید چقدر کلان شدگی. این حالی تا کلان دو فلنگه من حالی تا کلان شده نشه خیلی وقت است. این بینید خدا پزونده رسمت. میبینیم این شوهانه نامدار است. پخته ایستاده است. دیدید انا درونش رو بینید چه میده بسیار دارد. برای چی من گفتگی بودم چند مرتبه که این انگور رو مشکل است پرورش کردن. انا همش رو تازه کردن. در انا خوشو رو من تازه کردم. بینید تازه کرده چه خوشو میشد. بینید انا رو تازه نکردم. انا بینید چقدر اوچه بچه بسیار شدگی. دیدید انا رو تازه کردن در کار. انا می اوچه بچه رو اینا تازه کردنش یک امر محال است. آدمو
дар ригар занҳода рӯзаш 100-150 сум дода тоза мекунонанд. ана инаша тоза кардам. ана инашро бинед. фарқаташ ҳаст ки охи мана тоза кардагӣ ё тоза накардагӣ. ана тоза накардагӣ. меган начинки уболай. охи уболай ҳами хеле ангур гирам уболида. охи мана уболишта тоза ангури хушрӯ гирифту мана тоза кардам. ина бинед. дута. якта, дута. ина уболай гуфта тоза накардем, ина уболиш нигоҳ накарда тоза кардем. Кадомаш нағз баромад? Мана ман хикнам. Аллакай уболаш нағз баромад, тоза кардагимо. хаку убола мегуфтаги одамо камтарак дин зада шудаги ҳастанд. уже рафтаган фанатик шудаги ҳастанд. ана тоза кардагӣ. бинед тоза кардагӣ чӣ хел аст. ана ин дарунаш дорад. бинед чӣ хел безеб. ина бинед чӣ хел хушрӯ тоза кардагӣ. ана ин шаптали. шаптали вай альберт хайн калон мешад. зур мешад ба ман дашмо нишон метиҳам. боз шоҳонаро нишон тиҳам ба шумо. ана ин шоҳона аст. дидед пухта истодааст чӣ хел хушрӯй. вале пазат калон калон мешавад. ина бинед. аллакай калон шудагӣ ки пазат бо як бора зур мешавад. мана инаша бинед чӣ хел хушрӯй шудагӣ. калон шудагӣ. ҳоли хомин. ана бинед ҳамдорони азиз як чизро ман ба шумо нишон тиҳам. аввали ангур онҷа аст. аввали ангур назик кунда майда калон шуда омадааст. калон шуда омадааст. дур омад. чӣ қадар дур ки шудааст. хушҳо ҳам қадар калони хушрӯ шудааст. дидед. яъне ки аз кунда дур навда бисёр шавад. ана навдаи ғавс ана хеле хушҳо калон мешудааст. дидед ана. ин таҷрибаи ман. ҳамдорони азиз медороем даруни гармхона. ҳарчанде ки инҷи гармхонаам бошад, лекин ман барвақт кушодагӣ ин ваяшро болояшро моҳи апрел март охираш 1 апрел. ани ангуре ки мебинед ин кишмишаш кишмиши столетие бе як номаш ҳоли тоҷикӣ мемонем. биноят калон калон аст. ина бинед. ин аллакай ширин шудагӣ ҳолиам напухтааст. сафед мешавад. аз ҳамин дар хонаотон кунед роҳат мекунед. инашам беҳтарин мефаҳмед. зуртарин ширин. хай ин ҳамон ин чи гармхона ки буд ки нашунамоаш тезтар буд. авватара бинед бисёртар сиёҳ шудааст. ана бинед. калон калон. ина бинед. хай мегузарем мерем дигар навда. ин навъи багатир. ин ҳар як хуша мешавад ҳоле ки дар сатил намеғунҷаде. ина бинед. ин хуша бинед калонияшро. 2 кило хуша мешавад. навъи казанова мебинем чӣ хел мешавад. навъи ред глоб ятарим тасир шудааст, лекин иқиқ мешавад. на ин ҳоли ин талдун. ана пухтааст. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. бинед чӣ ранг дорад. де рангашро чӣ хел базеб аст. қарс мекунад. дона дорад на. ҳамиш безебӣ ки аз даҳнатон донаро мебуроред. ман инҷа дар халта гирифтам. аз занбурӯ паррандаҳо эмин карда ҳаққи паррандаҳоро мондагӣ ҳастем. мегузорваям чашан. инаш анамон ҷопонӣ рӯбиро ман хушаш $10,000. худо хоҳад мо хушашро 10 сомонӣ мекунем килоашро. инаш кимчи крипс қарси ширин тарҷумааш мешавад. худо хоҳад инам пайванди ҳамин сола аз хориҷи кишвар бо нархи қимат овардем. ниҳоят қимат. инаш Land Cruiser мондиан украинцо номаша кишмиш аст. ба фикрам араси бошад. ва мебием назди як аз ангурҳои ширинтарини ангури дунё.
این انگور را بینید که مرغ الکی همش خوردن. مرغ پرنده ها مرغ نه پرنده ها خوردن. این مرغ بلند است برای مرغ پریدن نمیتواند اینقدر. و این انگور نامش پختقند است همجوران عزیز. اینا میخورید که همین الکی خودی خوشه بوی میکند، بوی پختقند خروزک. این راحت میکنه. این شیرین ترین انگور است در دنیا هم گویم قریب میشود. همین پختقند است که من ببینید این مایدش اگر من میچیندم من چیندم میپرتفتم این بهترین بوده. این هر سال که هر خیل بردار میشود گردلود میشود. همین پختقند هست که گودکو در کوچه میکنن میفروشن. انا همون قند کرامل این انا همون کرامل تشگیرم که ولی و میخورنش میمونم. خیلی این همون افسانه. پختقند میخورید که میگید که یک قند خوردشتیم ده قند. این اسکار رنگ گرفته شده است. خیلی من بعد شما نشون میدم. این همین بود یک اکسکورسیا. من نگاه نکردم. این لیمونا بین چند قطره شد پندیروزا. این توپی فوتبال بری میشود. توپی فوتبال است که توپی فوتبال بری میشود این. آره همجوران عزیز در همین اسناد به شما خیر خوش میکنیم. در همین لحظه معقول شدگی باشد یگان سخن نویسید، لایک مونید، در پناه خدا باشید.